Egunon, ekitaldi honi hasiera eman aurretik minutu bateko isilunea egingo dugu. Gaur, goizaldean bertan Bilbon, bikotekideak emakume bat hil duela eta. Con este minuto de silencio queremos mostrar nuestra firme condena y nuestra repulsa ante hechos tan execrables, sumarnos también al dolor de la familia y unir nuestra voz a la de las instituciones y a la de toda la sociedad vasca. Hasiera ematen diot ekitaldiari, hitza ematen diot Euskal Herriko Unibertsitateko errektore Andreari. Se abre la sesión, tiene la palabra la rectora de la Universidad del País Vasco. Eskerrik asko, eta orain hitza emango dio Maiatik idazkari nagusi jaunari 2023-2024 ikasturteko memoriaren laburpena irakur dezan. Lehendakari jauna, errektore Andrea, Eusko Legebiltzarreko presidente Andrea, Zientzia Unibertsitateak eta Berrikuntzako sailburu jauna, herri agintariok, errektore jaunak, Euskal Herriko Unibertsitatearen errektore izan zinetenok, jaun Andreok, egun on guztioi.
Joan den ikasturtean, 56.000 ikasle igaro ziren unibertsitatearen ikasgeletatik. Berrikuntza gisa, matrikulatu ahal izan ziren Biomedical Engineering graduan, prestakuntza duala barne duelarik, bai eta lehenengo hezkuntza gehi haur hezkuntzako gradu bikoitzean ere. Graduondokoen arloan, industriari aplikatutako adimen artifizialeko eta ordenagailuz lagundutako ingenieritzako masterra diseinatu da Arabako kampusean. Eta urrats esanguratsua eman da gaitasun masterren euskarazko irakaskuntzan. Abokatutza eta prokuran masterra geure hizkuntzaz irakatsita. Gure ikasleek 13.400 praktika plaza bete ahal izan ditu. Eta horietatik 20% mugikortasun programetan hartu du parte. Non eta sartu baitira, lehendabizikoz, Afrikako herrialdeetako unibertsitateetako norakoak. Martxan ere jarri da gure ikasleentzako entzute eta erantzute sarea, eta 275 kolaboratzailek hartu dute parte. Era berean, arreta psikologikorako zerbitzuak 452 pertsona hartatu ditu, aurreko ikasturtean baino 105 gehiago. Modu berean, 4. gizarteratze plana ere onartu dugu, eta laguntza eskaini zaie, desgaitasuna eta edo hezkuntza premia bereziak dituzten 1.273 ikasleri. Arreta aurreko ikasturtean, baino 110,9 ikasle gehiagok jaso dutelarik. En lo que se refiere a nuestras trabajadoras y trabajadores, se ha llegado a un acuerdo con los agentes sociales sobre medidas de acceso a la jubilación tanto para el PDI como para el PTGAS. Durante el curso 2023-2024 se ha avanzado en la resolución de los procesos selectivos derivados de las ofertas públicas de empleo 2019, 2020, 2021 y 2022 para el acceso del personal funcionario y laboral de administración y servicios, así como de promoción interna del personal funcionario, que afectan a 1.148 puestos de trabajo. El objetivo es que el 31 de diciembre de este año todos los procesos estén en marcha y que el porcentaje de temporalidad esté por debajo del 8%. En el caso del personal docente investigador, se ha aprobado con alto consenso el plan de dedicación individual, Jardún, necesario para adaptarnos a la ley orgánica del sistema universitario. Asimismo, para paliar los efectos derivados de la imposibilidad legal de contratar profesorado sustituto de persona a tiempo completo impuesta por la LOSU y para garantizar la oferta docente, se han creado 258 plazas de ayudante doctor, 126 más que el curso pasado y 210 más que en el curso 2019-2020. Asimismo, hemos diseñado el programa de formación en aspectos docentes para esta figura contractual, que comenzaremos a implantar en este curso. Además, hemos incrementado el salario del personal investigador predoctoral, equiparándolo al 100% del salario base del profesorado ayudante doctor, lo que suponen las mejores condiciones a nivel estatal. Bestalde, Shanghaiko rankinak, mundu osoko 20.000 unibertsitate baino gehiago aztertzen dituenak, kokatu du gure unibertsitate publikoa 400 onenen artean, estatu mailan 3. hurrenkeran egonez. Ranking honetan, 200 onenean artean dago 5 disiplinatan. Honetaz gain, gure unibertsitatea munduko 125 unibertsitate gazte onenen artean ere kokatu da Times Higher Education rankingean. Proiektu lehiakorretan lortutako finantziazioak aurreko urteetako goranzko joera erakusten du oraingoan ere. 2023an 56,4 milioi izanik. Horietatik, 9,8 milioi euro Horizon Europe Europako proiektuei dagozkie. Aurreko urtean 118 gehiago. Pasaden urtean, 5 ERC berrik hasi dute ibilbidea Euskal Herriko Unibertsitatean. Eta 3. eta 3. ikerketa transferentzia plana onartu dugu aho batez. 2023an 500 doktorego tesi baino gehiago defendatu dira,
aurrek urtearen 13% gehiago. Eta 56 euskaraz aurkeztu ziren. Hauetatik 26 nazioarteko aipamena lortuz. Urte berean, 4.575 artikulu argitaratu dira aldizkari indeksatuetan. Eta horietatik, 156 lehenko artilean kokatzen dira. 12,6 milioi eurotatik gorako kontratuak egin ditugu enpresekin, eta 6 spin-off berri sortu. Gora egin du patenteen 155 eta teknologia propioak ustiatzeko lizentzien 94 urteko kopuruak. Zitek enpresa mintegiko Hemen Foresport enpresak Euskadiko startup onenaren Euskadi Avanza saria lortu du. Enlight Europako Unibertsitateen nazioarteko partzuergoaren esparruan, Enlight Thematic Networks izeneko lankidetza proiektuaren deialdia gidatu dugu. Proiektu horien helburua izan da, erronketan oinarritutako eta hezkuntza ikerketa eta divulgazioa lotzen dituzten baterako jarduerak garatzen dituzten diziplinarteko sare akademikoak babestea. Hemos organizado la 23ª edición de la Semana de la Ciencia, con más de 12.700 participantes, y la 4ª Noche Europea de las Investigadoras y los Investigadores, con más de 7.900 participantes, más del doble que la pasada edición. Se ha celebrado la 8ª edición del programa Campus Visia Lab, con más de 400 participantes de nuestro PDI, PTGAS y estudiantado, con 28 proyectos de sostenibilidad. En 2024, hemos organizado por primera vez en el campus de Álava uno de los torneos de la First Lego League Euskadi. Participaron en el evento 280 escolares de 9 a 16 años y asistieron un total de 900 personas. Hemos desarrollado debates sociales periódicos en HUNE con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como eje central, con una asistencia de más de 1.500 personas. Hemos creado una red de foros especializados en economía, Econogune, derecho, Susengune, con la colaboración del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y de cultura de paz, Bakegune. Por otra parte, la Cátedra de Cultura Científica sigue siendo un referente internacional en divulgación científica, a través de actividades como Naucas en las que participan más de 60.000 personas. Tenemos activas 53 aulas, universidad, empresas, sociedad y 15 cátedras. En el pasado curso se crearon 7 nuevas aulas, 3 con un perfil social y 4 cátedras en áreas de vanguardia, como la inteligencia artificial. Nos hemos adherido al Acuerdo Climático de Vitoria-Gasteiz junto a otras 4 entidades del territorio. Gipuzkoako kampusean, ikasle, irakasle eta langileen artean eratutako LAK 37 zine eta literatura elkartea sortu da. En el campus de Vizcaya se ha reforzado el programa Lau Aizetara con 5 charlas en Durango, Gernika, Markina, Balmaseda y Gorre, en las que han participado 1.035 personas. Euskal Herriko Unibertsitateko ikasleen 6. kongresua antolatu dugu, gure gradua mailareko lanek mundua eraldatzeko balio dute. Guztira 51 graduko 89 ekarpen egin ditugu. Proiektu aitzindari bat gidatu dugu hiri eraldaketa iraunkorrean 100 hiririn neutraltasun klimatikoaren Europako misioa izenekoaren barruan. Unicities 2030 programaren bidez, Gasteizko udalarekin lankidetzan eta zientzia berrikuntza eta unibertsitate ministerioaren laguntzarekin. Energia aurrezten laguntzeko, EHU Agenda 2030 garapen iraunkorraren alde jasotako konpromezua azpimarratu nahi dugu. Horregatik, Euskal Herriko Unibertsitatearen energia kontsumoen CO2 aztarna 125 murriztu da 2019 urtearekin alderatuta. Bizkaiko kampuseko esperientziagelek 25. urte horrena ospatzen dute aurten, eta Bilbao balioen hiria saria jaso du, Bilboko udalak emana, zahartze aktiboan eta bizitza osoko prestakuntzan oinarritutako lan inklusiboagatik.
Gainera, 3 foru aldundiek haurrak eta nerabeak babesteko duten sistematik etorritako 51 gaztek parte hartu dute unibertsitate arrakasta akademikorako programan. Eta nazioarteko babes egoeran dauden errefusiatuei laguntzeko programa indartu dugu. Arreta berezia jarrita Palestinan eta Ukrainan. Erraztu egin dira administrazio izapideak nazioarteko babes egoeran dauden hainbat herrialdetako 25 ikaslek. Siria, Afganistan, Errusia, Ukrainia, Sahara, Peru, Kolombia, Venezuela eta Nicaragua. Unibertsitate ikasketak hasi eta jarrai ditzaten. 12 emakume eta 13 gizon. Eta lagundu zaie unibertsitate eremuan dituzten premietan. Lehendabiziko unibertsitatea izan gara estatuan, Gazako egoerari buruzko manifestu bat onartzen. Eta konpromisua hartu dugu, gizateriaren aurkako krimenak gaitzesten ez dituzten erakundekin harremanik ez izateko. Gerora, Krueren eredu gisa baliatu zena. Berdintasunaren arloan, aho batez eta gizarte eragileen adostasunarekin onartu dugu 2024-2028 aldirako 4. berdintasun plana. 2,5 milioi euro baino gehiagoko aurrekontuarekin. Planaren helburu nagusiak emakumeen lidergoa indartzea eta nesken eta emakumeen artean STEM bokazioak sustatzea dira. Leioako udalaren laketzaria jaso dugu. Unibertsitateak genero berdintasunaren alde hartutako konpromisua aitortzen duena. Eta buru izan gara Kruen berdintasunerako lantaldearen sorreran. Eta euskararen arloan erreferenteak izaten jarraitzen dugu. Aurten euskararen 4. plan gidaria onartu da kide eta talde zabalek egindako ekarpenak jasoaz. 2027 bitarte euskara bultzatzeko helburu eta ekimen nagusiak zehaztuaz. Gainera, 2. urtez jarraian irabazi du gure unibertsitateko taldeak unibertsitate arteko euskarazko eztabaida txapelketa. En el ámbito de gobernanza y recursos, hemos aprobado por unanimidad y tras un proceso participativo el primer Código de Ética de la Universidad, que define los principios que deben inspirarnos a todas las personas que formamos parte de la comunidad universitaria y a todos sus órganos. Se ha inaugurado el proyecto Itsasgunea en el edificio de la Escuela de Ingeniería de Bilbao, en Portugalete, un proyecto basado en la investigación y la transferencia en el ámbito del mar. Se han puesto en marcha así diferentes proyectos como Innobot, en el que el estudiantado diseñará y construirá una embarcación con energías renovables. Egindako jarduera guztiak, kanpoko beste administrazio eta eragile batzuen laguntza eta lankidetzaren emaitza ere badira, eta lankidetza hori aitortu eta eskertu nahi dugu. Eskerrik asko Eusko Jaurlaritzari, foru aldundiei, udalei eta gure inguruko eragile sozial eta ekonomiko guztiei. Besterik gabe, eskerrik asko zuen arretagatik. Aurten, itsas biologia, bioteknologia esperimentalen, hezkuntzaren eta ikerketaren gai zabala landuko dugu. Eta horretarako 2 hitzaldi izango ditugu. Tiffany Brodo Andrea, Plentziako itsas estazioko Cell Biology Environmental Toxicology taldeko kidea, eta Jona Marigomez jauna, Biologia zelularreko katedraduna eta Plentziako itsas estazioko zuzendaria. Eta orain hitza ematen diot Tiffany Brodo Andreari. Eguerdi on denori. Bonjour à tous. Madame la rectrice, Monsieur l'Indakari,
Mesdames et Messieurs les représentants des autorités locales, je tiens à vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de partager mon expérience avec vous aujourd'hui. Direktore Andrea, lehendakari jauna eta herri agintariak, eskerrak eman nahi dizkizuet nire esperientzia zuekin partekatzeko aukera emateagatik. Tiffany naiz eta Euskal Herriko Unibertsitatean ekotoxikologiako ikertzaile bezala lan egiten dut. Plentziako itsas estaziora ekarri nauen ibilbidea kontaktuko dizuet. Beni Bidi Krebi, mi camino a la Estación Marina de Plencia. Beni, vengo de un pueblo pequeño del suroeste de Francia. Mi pueblo no es conocido por las ciencias marinas y menos aún por la ecotoxicología marina, sino más bien por el foie gras, las trufas y el buen vino. A pesar de ello, mi pasión por la biología y las ciencias marinas me animaron a estudiar en la Universidad de Burdeos. Ahí escuché hablar de un programa de máster internacional que permitía formarme en ciencias marinas en 3 universidades diferentes, siendo una de ellas la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea. Y además nos ofrecía la oportunidad de estudiar en la Estación Marina de Plencia, conocida como el PIE. Por todo ello, decidí incorporarme al máster llamado MER, Master in Marine Environment and Resources. Gracias a ese programa pude complementar mi formación en la Universidad de Burdeos, de Southampton y la UPV-EHU. Además, cursar ese programa de máster era también una oportunidad para unirme a una comunidad de unos 650 estudiantes, de 65 nacionalidades diferentes. Hoy en día, la Estación Marina de Plencia ofrece 4 máster internacionales, estando asociada a más de 10 universidades, lo cual ofrece unas oportunidades increíbles a los estudiantes. BIDI. Algunos quizás recordáis el edificio del PIE como un edificio abandonado sin uso. Yo nunca lo conocí así. Al contrario, cuando llegué en el año 2013 para realizar mi trabajo de fin de máster, descubrí un edificio completamente renovado, con despachos, aulas y laboratorios totalmente nuevos, y equipos recién instalados, incluso sin usar todavía. Era un entorno idílico para empezar mis primeros pasos como investigadora. Y por si fuera poco, todo eso con vistas al mar. Pero el PIE obviamente no es solamente un edificio envidiable. Para mí, trabajar en este centro era sobre todo la oportunidad de integrar una comunidad científica extensa. Hoy en día el centro cuenta con unos 60 investigadores, unos 20 doctorandos y doctorandas y 6 miembros de personal técnico de apoyo. Por otra parte, el concepto de multidisciplinaridad es muy importante en el mundo científico. Tanto que nos lo enseñan desde bien pronto en la carrera, la clave de la investigación está en la cooperación e integración de diferentes aproximaciones científicas. Esa idea era para mí un punto fuerte y muy atractivo de la Estación Marina de Plencia. Ahí encontré investigadores e investigadoras de diferentes departamentos y grupos de investigación de la UPV-EHU, especialistas en química, geología, ingeniería, física, biología, medio ambiente y economía, todos trabajando codo con codo. En mi caso, integré el grupo CBET+, Cell Biology and Environmental Toxicology + One Health, del Departamento de Zoología y Biología Celular Animal, de la UPV-EHU, donde realicé una tesis doctoral. Una tesis doctoral puede ser un reto muy intenso, y por muy valientes que seamos todos y todas, es imposible conseguirlo sin el apoyo de la gente que nos rodea. Han pasado 4 años desde que defendí mi tesis en la UPV-EHU y sigo muy agradecida a mis directores, colegas de trabajo, amigas, amigos y mi familia. Krebi. After my thesis, I had the opportunity to continue my research in PA. It was very rewarding for me to be able to apply the skills acquired along my PhD to new research projects and to discover new topics such as the field of aquaculture. As I was not ready to go back to France, I made friends come to me. With the support of my mentors and colleagues from PA, we created new collaborations with universities, research centers, and companies, in particular IFREMER from France. These connections allowed us to obtain some new research fundings and publish our research together. On a more personal note, they were essential for me, as this is how we created contracts to sustain my research in Basque Country, allowing me to continue working in the Marine Station of Plencia. In parallel to my research, I've also enjoyed the experience of teaching different subjects in English in the University of the Basque Country and abroad.
My current personal challenge is to continue learning Basque, as speaking this language will open more opportunities for me to better integrate the Basque research community. Accordingly, as research should not stay forgotten in the laboratory, we also work hard in scientific outreach, bringing science to the Basque citizens. In 10 years participating to this activity, I'm happy to say that I have noticed how the young generations are becoming more and more aware of the importance and fragility of the marine ecosystems. Seeing future generations being so curious and involved in this subject is motivational, and I am grateful to see that our institutions know the importance of these activities. I will finish with some words for the new students arriving this year to the University of the Basque Country. Ongi etorri. You are about to start your journey as university students. It will be challenging at times, of course, but believe me, it will be worth it. So enjoy every moment. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Brodo Andrea, eta orain hitza dauka Mari Gómez jaunak. Eguerdi on denori, Errektore Andrea, lehendakari jauna, herri agintariak, klaustrokideak, lankideak, ikasleak eta dizkideak. Ikasturtonen irekitze hitzaldia emateko gonbita jasotzea, ohore handia izan da niretzat. Mila esker, Errektore Andrea. Halaber, plazerra handia izan da, Tiffany hitzak nire aurretik entzutea. Ilusioz egindako ibilbide akademiko eta zientifikoa berton gauden, danoi bihotzez erakutsi digutelako. Quizá debiera haber optado por presentar las investigaciones que llevamos a cabo en nuestro grupo consolidado de biología celular en toxicología ambiental. Estas tienen como objetivo comprender mejor cómo responden las células animales a cambios ambientales y las aplicaciones que de ello derivan en el ámbito de la ecotoxicología y la ecofisiología. Discúlpenme quienes hubieran preferido esta opción, pero me pareció más oportuno intentar que mi presentación pudiera ser menos específica y más estimulante para un público general. La he titulado El planeta que debiera llamarse océano. ¿Y por qué? ¿Por qué hablar hoy aquí de planetas y de océanos? Pues porque estamos en medio de la década 21-30, que la ONU ha declarado década de la ciencia oceánica, y porque, como veremos, la esencia de este planeta en el que vivimos es el océano. Llevamos décadas preguntándonos por qué llamamos Tierra al planeta. Los humanos necesitamos dar nombre a aquello que percibimos y conocemos. Lo que no se percibe no existe, o forma parte del mundo ignoto, imaginario, mágico o espiritual. Y como tal permanece anónimo o recibe nombres inapropiados, poéticos o mitológicos. Conocer algo supone entender su esencia y darle un nombre acorde. A veces, por desconocimiento, tradición o simplemente por inercia, se mantiene el nombre inapropiado, como parece ocurrirle al planeta donde vivimos, al que llamamos Tierra. ¿Por qué? ¿Qué planeta conocían nuestros antepasados cuando se vieron en la necesidad de darle nombre? Durante 250.000 años, neandertales y sapiens compartimos planeta. Durante ese periodo de tiempo, nuestros antepasados ya se enfrentaron a la necesidad de poner nombre a las cosas de su mundo. Y su mundo se limitaba a la tierra seca. Por eso, al parecer, los lenguajes arcaicos se referían al mundo, al planeta conocido, como tierra seca. Si el océano llegó a ser algo para aquellos humanos prehistóricos, como lo fue posteriormente en las primeras civilizaciones, solo fue, seguramente, su mundo ignoto, imaginario, mágico o espiritual. Durante siglos se creyó que el planeta era plano. El mundo habitable se limitaba a 3 continentes y los 7 mares navegables que los conectaban, rodeados por aguas inexpugnables. Esas aguas eran el Maratum de los babilonios o el Okeanos Potamos de los griegos y constituían la frontera del planeta, la frontera entre el mundo y el no mundo, vigilada por seres mitológicos más allá del Finisterre romano.
Solo hace 500 años que la primera circunnavegación del planeta que completó Elcano demostró que el planeta no era plano. Y aunque hay terraplanistas de nueva generación ya desde el siglo XIX, hoy sabemos que el planeta es un esferoide oblato de dimensiones y aspectos conocidos más o menos. En este punto, sería interesante que reflexionáramos un momento sobre el conocimiento intuitivo que cada una de nosotras tenemos del planeta y sus dimensiones. Si propusiera que realizáramos un dibujo esquemático del planeta representando sus capas, la mayoría dibujaríamos algo parecido a esto, capas de grosor muy similar, con una atmósfera tan gruesa como el resto. Sin embargo, este concepto intuitivo es, con toda probabilidad, la secuela de que los libros de texto de nuestra infancia incluían ilustraciones simplificadas y no a escala. La realidad es bien distinta. Frente a los 6.500 kilómetros de profundidad del núcleo, manto y corteza en su conjunto, la atmósfera no llega a los 100, y la capa de ozono se dispone a solo 20 kilómetros de la corteza terrestre. Del mismo modo, si propusiera que imagináramos cuál es la importancia de la biosfera en el planeta, muchas visualizaríamos un planeta rebosante de árboles y animales grandes o exóticos. Sin embargo, la mayor parte de la vida, que es microscópica, habita en la estrecha franja que va desde los fondos oceánicos a la capa de ozono. La biosfera es muy pequeña y con un grosor promedio de no más de 60 kilómetros ocupa solo el 1% del radio del planeta. Esto es el equivalente al grosor de la piel de una manzana relativo al tamaño de la manzana. No obstante, la biosfera es esencial para el planeta. Por otro lado, en el planeta todos sus componentes están interconectados. Los contaminantes persistentes, bioacumulables y tóxicos, como los PCBs que utilizamos a diario, nos ofrecen un claro ejemplo del alcance de la interconexión a escala planetaria. Los vertidos de PCBs tienen lugar casi exclusivamente en zonas templadas y subtropicales que hemos señalado en rojo en este mapamundi. Sin embargo, se acumulan en las orcas que habitan muy lejos de estas regiones. La causa es el denominado efecto de destilación global. A saber, los PCBs se volatilizan en regiones templadas y cálidas y se transportan vía atmósfera hacia zonas polares más frías, donde se condensan cayendo al océano. Ahí se bioacumulan en los organismos marinos y se biomagnifican en la cadena trófica. De este modo se alcanzan concentraciones extremas en las orcas y en otros superdepredadores que viven en mares fríos. Todo el planeta funciona como una unidad. Pero, ¿qué es lo que da entidad al planeta como unidad? Hoy hemos dejado de ver el océano como la barrera entre el mundo y el no mundo, para interpretarlo como el elemento central del planeta en el que vivimos. Así, por ejemplo, se conoce que el 70% del planeta está cubierto por aguas oceánicas, que el océano contiene el 97% del agua del planeta y que el 80% del agua dulce procede de la interfase océano-atmósfera. Sabemos que el 90% de las especies viven en el océano, que en su mayoría son microbios y virus y que el 99% de la biomasa del planeta finalmente yace en el océano. Este océano absorbe el 90% del calor del planeta, secuestra el 40% del CO2 que generamos y en solo los 3 primeros metros más superficiales contiene tanto calor, tanta energía como toda la atmósfera. Askoren ustetan, planetak bizigai izaera eduki lezakeen entitatea litzateke. Eta izaera hori batik bat ozeano hori esker izango litzateke. Planetaren bizizikloan biosferak duen garrantziari dagokionez, James Lovelock ingurumen zientzialari ospetsuak gaia hipotesia ezaguna plazaratu zuen. Hipotesi horrek, biosfera, sistema sinergiko eta autorregulatzaile gisa interpretatzen du. Bizia planetan ahalbidetzen duten baldintza klimatiko eta biogeokimikoak sortzen dituena. Beraz, bizirik aldago planeta. Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai. Hautatikan uste gabean noiz baigina den guernai. Eta horrela bizitzen gera sortuz ta sortuz Gure planeta duela lau mila bostehun milioi urte jaio zen, eta hasiz garatuz doa, eta beranduen 5.000 milioi urte barru hil egingo da, eguzki erraldoi gorri bilakatuko denean. Itxura osoz planetak badu bizizikloa, pixkanaka ezagutuz guazena.
Planeta gaztean ez zegoen egun ezagutzen dugun ozeanoa, ez da egun ezagutzen dugun biziaren modukoa. Hala ere, ozeano bero, gazi eta azido hori biziaren molekulak sortzeko eta evoluzio prebiotiko gauzatzeko aproposa esan zitekela dirudi. Lehen fase horretan, probionteak, hau da zelulen aitzindariak, eta lehen zelula prokariotikoak uretan sortuko ziren, oxigenori gabeko planeta bero batean. Horren ondorioz, biosfera garatzen eta moldatzen joan zen. Zianobakterioak nagusitu ziren, eta eurek produzitutako oxigeno atmosferikoaren gorakadaren ondorioz, izaki anaerobio askoren suntsipen globala gertatu zen, eta ozono geruza sortu zen. Horrek, bizidunek lehorreko eremuak kolonizatzea albidetu zuen. Orduko baldintza horietan, prokarionteak nagusi, planeta mikrobioz bete intzan. Gerora, eukarionteak eta izaki zelulanistunak sortzeko bideak errastuz. Ordutik ona, biodibertsitatea mendatuz joan da. Gaur egun, gu geu gizakiok sufritzen gaituen planetarekin topo egin arte. Eta gure ostean, guk aldaratutako planetak, beren bizizikloren fase berri bati ekingo dio. Zianobakterioek biosfera oxigenoz kutsatu ostean egin zuen bezala. Planetaren haurtzaroan, bere lehen 500 milioi urtetan, biziaren molekulak inkubatu ziren. Eta duela 4.000 milioi urteia da, biosfera bertan bazegoen. Dena horrek, egia esateko, bizidun baten, biziziklo baten antza handia du, baina zeri esaten diogu bizidun izatea. Biziaren ezinbesteko 8 betekizunen gakoak hauesek dira. Lehenengo 5, nola edo hala, ikusi dugun planetaren bizizikloan antzeman daitezke, baina planeta ugaldu, bere izgarriak ondoren goi pasa, izara zelularra, azken 3 betekizunak agian zalantzan jarri genitzake. Hala ez, izan ere, eguneroko kasu askotan ez garain zorrotzak. Esate baterako, inurri langileak ez dira inoiz ugalduko, eta ez diete euren herentzia genetiko euren ondoren gilagako. Antzuak dira, hala beharrez. Hala ere, izaki biziduntzat hartzen ditugu zalantzari gabe. Halaber, gure gorputzeko zelulaskok zerrendaren ezaugarri guztiak dituzte. Eta zalantzan jarri gabe bizirik daudela esango genuke, baina ez genuke inoiz esango izaki bizidunak direnik, izaki bizidun baten osagaiak direla baizik. Beraz, izaki bizidunak, biziri dauden aleak, ze ote da bizigaia. Bizigaia izan duten aldara hoien moduko guztiak, zaku ontologiko berean sartuko bagenitu, bizi entitatei buruz hitz egin genezake lasai asko. Denak bizi entitateak baitira. Eta orduan zergatik ez, zaku horretan biosfera dun planeta bera ere sar genezake, aurrerantzean adierazten saiatuko naizen bezalaxe. Ikus dezagon orduan, biosfera osatzen duten bizi entitateak gaur egun nola ulertzen ditugun. Hau da, gaur egun dakigunaren arabera, gure planetan bizia nolakoa den. Gero eta zientzialari gehiagoren aburuz, izaki oro sinbiogenesiaren bitarte sortu dira, eta sortzen ari dira. Jadanik duela 40 urte, Lynn Margulis biologo zelular apartak, zelula eukariotikoen jatorria, zelula prokariotikoen arteko endosinbiosiaren bidez gauzatu zela proposatu zuen. 20 urte beranduago, sinbiogenesia izaki guztien jatorreen oinarrian ipini zuen, bakterioak izaki guztien unitate gisa interpretatuz. Jarraitu baino lehen, bakterioi dagokienez badira zuzendu beharreko zenbait idei oker, danok intuitiboki gure ganatu ditugunak. Esaterako, banakako izaki bizidunak balira bezala irudikatzen ditugu, forma bitxikoak, gaiztoak eta txiki-txikiak. Ikuskera hori berriz, naturaren errealitatetik urrun dago. Ikerketa biomediko eta klinikoetan, ale isolatuak kultibatu behar dira. Horrek bakterioen ikuskera sesgatu eta okerra ekarriko zuen segurazko. Izan ere, bakterioak askotan ez dira mikrometrotako izakiak, baizik eta zuzenean, begibiztaz ikuditzazkegun izaki makroskopikoak. Gure kostaldean errez topa ezakegun ribularia zianobakterioaren kasu, esaterako. Ribularia mikrometrotako bakterio osatutako zentimetro askotako izaki zelulanistuna da. Are gehiago, izaki makroskopiko hauek elkarte simbiontikoak ere izan ohi dira, nun ostalaria den bakterio nagusiarekin batera beste mikrobio simbiontiko asko integratzen baitira. Itzul gaitezen sinbiogenesiaz aritzera. Arkeo eta bakterioen moduko prokarionteak planetaren biztanle goiztiarrak izan ziren,
eta dela 3.500 milioi urteia da baziren biosfera gaztearen osagaiak. Gerora, eukariotoak sortu ziren duela 1.500-2.000 milioi urte. Prokariotoak baina handiagoak izanik, eukariotoetan antzeman daitezke organulo karakteristikoek, mitokondrioak esate baterako, bakterioen tamaina, egitura eta funtzioa bera dute. Hortik garatu izan da zela eukariotikoaren jatorri simbiogenikoaren ideia. Horren arabera, arkeoek mintza tolesteko eta tamaina semendatzeko gaitasuna garatu zuten. Antza denez, ohiko infekzio biriko anitzen ondorioz. Horrek, bakterio simbiontak eskuratzeko gaitasuna eman zien, eta horri esker, arkeoek simbionten ostalari rola hartu zuten. Simbionteak proteobakterio aerobiko heterotrofoak baldin baziren, mitokondrioen aitzindaria ditugu, eta zianobakterioak baldin baziren orduan kloroplastoenak. Baditugu bederen prokariotikoa diren genoma bakarreko izakiak, eta simbiogenesiaren bidez genoma bikoitza, nuklearena eta mitokondrioena duten animalia zelula eukariotoikoz osatutakoak. Halaber, baditugu ere bai genoma hirukoitza, nuklearena, mitokondrioena eta plastidoena duten izakiak, landare eta alga zelula eukariotiko fotosintetiko eginak hain zuzen. Baina simbiogenesia ez da horreteten. Bigarren mailako endosimbioziaren bidez, animalia zelula eukariotiko batean eukarioto fotosintetikoak integratu daitezke. Animalia zelula fotosintetikoak sortuz, sarritu. Hau ez da ez ohikoa. Hainbat protisto, koral eta molusko besteak beste fotosintetikoa dira. Horrela, genoma laukoitza eta boskoitza duten izakiak ere topa ditzakegu. Bi nukleoen, bata da bi mitokondrio leinuen eta plastidoen genomak hain zuzen. Beraz, simbiogenesiaren bidez, genoma anitzeko organismoak sor daitezke, eta sortu dira. Oro har, sinbiosiak biosferan duen garrantzia azpimarratu behar dugu. Ekologikoki eta evolutiboki gakoa den izakia ez da ostalaria. Gako izaki hori, ostalari simbionte unitatea da bere osotasunean. Adibidez, hemen dugu derrigorrez fotosintetikoa den Elizia itsasbarea. Gaztaroan, bautxeria espezieko algaren gainean elikatzen da, baina algaren plastidoak digeritu ordez preserbatu egiten ditu, eta digestio gurineko zeluletan integratzen ditu. Horrek, bare helduaren bizimudu fotosintetikoa albidetzen du. Larbak eta bare gazteak algarekin kontaktuan egon behar dute. Bestela, zikloa eten egingo litzateke, barea hilko litzateke eta alga zaurgarriago bilakatuko litzateke. Beraz, argi eta garbi, ekosistema eta evoluzioaren ikuspegitik izakia ez da barea, bareak eta algak batera osatzen duten ostalari simbionte unitatea baizik. Elkartea espezie espezifikoa da, eta integrazio maila molekularrean eranduta dago. Aipa dezagun beste adibide argigarri bat. Animalia askoren bizizikloan, distantzia luzeko migrazioak egitea ezinbestekoa da. Migratu gabe ezin dute heldutasunera iritsi, edo ezin dute umatu, edo behar bezala elikatu. Animalia horiek migrazioan zehar orientatzeko eta almugak lokalizatzeko planetaren eremu magnetikoen erregistroak erabiltzen dituzte. GPS moduko gailua balute bezala. Animalia migratzaile horiek, animalia oro bezala, zelula eukariotikoz osatuta daude. Zelula eukariotikoen artean berriz ez da ezagutu magnetotaxiaz baliatzeko gaitasunaren kasurik. Bai ordea bakteriotan. Bakterio magnetotaktikoek magnetosomak izeneko burdin kristalen kateak dituzte euren barnean, eta kate horien parakuntzak bakterioa mugitzen duen flageloaren mugimenduak gobernatzen ditu. Bakterioaren ibilbidearen nondik norakoak zuzenduz. Itsas dortoka migratzaileen malko guruinetan bakterio magnetotaktiko simbiontikoa daude. Bakterio horiek planetaren eremu magnetikoaren okerdura angeloren arabera, hau da, latitudaren arabera, lerrokatzen dira. Eta parakuntza aldaketa horien seinaleak ostalariaren neurona sentsorialek hartzen dituzte. Horrela, migrazioa ibilbidean zehar dortokak bereko kopenari buruzko informazioa jasotzen du. Hau ez da salbuespena. Estrategia simbiontiko bera ari da deskribatzen beste animalia espezie migratzailetan, pinguino, bale, saguzar edo usoen kasu hain zuzen. Berriro ere, 3 genomako izakiak ditugu. Hitherto, we have seen that organisms comprised of multiple genomes,
seem to be a common, maybe general rule. The question is, therefore, what do we identify as an individual living organism? How an individual organism is perceived depends on how the observation is carried out, as well as on the knowledge and the perspective of the observer. For instance, this model of the painting is differently perceived close-up or reflected on the mirror, and both viewpoints are differently perceived by herself, the artist, a museum visitor, and ourselves right now. However, based on our knowledge, all of us will agree that the model of the painting was a human organism. And the idea we have of a human organism is that of a rational animal, whatever rational means. Let's obviate what a human being was in the minds of the model and the artist in the 17th century. But for us, according to our knowledge, like any other animal, human beings are multicellular organisms made of eukaryotic cells with at least two genomes, the nuclear one and the mitochondrial one. This viewpoint is supported because we know that certainly each human individual organism is made of around 30 trillion eukaryotic cells. However, human individual organisms will not survive and will not occupy their ecological niche and evolutionary hub without the 40 trillion symbiotic prokaryotic cells that comprise the human microbiome. This brings us the concept of holobiont, a symbiotic association of partners, which we call bionts, through a significant portion of the bionts' life histories, which together form a discrete ecological and evolutionary unit. Under this novel viewpoint that is emerging in the era of genomics, a human being will be an organism made of hundreds of genomes. Thus, the human holobiont genome, which is called hologenome, will include both the eukaryotic host genome and the microbiome genome. In numbers, against the 33 million genes that comprise the microbiome genome, the eukaryotic host genome is made of only 20,000 genes. These numbers clearly reveal the environmental and evolutionary relevance of the hologenome as the backbone of a unit organism interacting with the environmental metagenome and the physical environment. This constitutes an emerging challenge for understanding of life in the biosphere. The degree of integration of the components of the human holobiont can be readily seen in many organ-specific microbiomes in symbiosis with the human eukaryotic host. Let's see the example of the skin microbiome in more detail. The skin microbiome is fully integrated as a part of the holobiont's immune defense system. For instance, many bacteria of the skin microbiome contribute to avoid infections by the pathogen Staphylococcus aureus. These bacteria produce antibiotics, disaggregate biofilms of the pathogen, and stimulate keratinocytes and immune cells to produce antimicrobial peptides. Actions in concert by both the eukaryotic host and the prokaryotic microbiome are mandatory in order to achieve success in protecting the human holobiont against the pathogen. The human holobiont is not an exceptional case, of course. Holobionts are being perceived and identified elsewhere in the biosphere. The seaweed holobiont is one of the best studied ones. When we observe these prairies of marine macroalgae, most of us perceive a field of organisms of algae nature. And we know that algae are comprised of photosynthetic eukaryotic cells and may be considered organisms of 3 genomes. However, as we have seen for humans, the microbiome component is essential for seaweed ecology and evolution. It includes a surface community of symbionts which is organ-specific and varies along the body of the eukaryotic host. We can see in these images how, for instance, the abundance and diversity of bacteria is different in the microbiome associated to the various organs of the eukaryotic host. The seaweed holobiont is an organism made of hundreds of genomes. Corals can be considered the most outstanding case of the holobiont paradigm. They include extensive and diverse surface and skeletal microbiomes comprised of archaea, bacteria, protists, and viruses that provide the coral holobiont with hundreds of genomes. In addition, dinoflagellate algae called Zooxanthellae are mandatory endosymbionts of the host eukaryotic cells. Through them, corals obtain their energy from photosynthesis. Without them, corals bleach and die. The complex symbiotic associations in corals are species-specific and integration is regulated at molecular level. Consequently, regarding the environmental and evolutionary relevance, the unit organism is not the eukaryotic host, but as a whole, the coral holobiont made of hundreds of genomes.
Laburbilduz, biosfera osatzen duen bizigaia ulertzeko asmoz, hau da, biosfera osatzen duten bizi entitateak ulertzeko asmoz, egin dugun bidaiatxo honetan, organismo bizidun kontzeptu klasikotik abiatu gara holobionte kontzeptu berrira iristeko. Kontzeptu klasikoan, unitate organismoa zelula prokariotiko ala eukariotiko osatuta legoke. Eta unitate horrek genoma nagusi bakarra izango luke. Holobionte kontzeptuaren kasuan berriz, sinbiogenesiaren bidez elkarri ekiten dieten zelula eukariotiko zein prokariotikoen genoma anitzek ekosistemen eta evoluzioaren unitate organismo osatuko lukete. Dozenaka, ehunka metaorganismo baten bizigai. Ikuspegi horretatik, genumeikaren aroan, ideia berri bat azaleratu da. Biosfera, suprorganismo gisa antzeman liteke. Hau da, holobionte planetario gisa. Eta itxalde honen hasieran ikusi dugunez, biosfera funtsean ozeanoa da, besterik ez. Kontatu dizuedana nola edo hala interesgarri eta kitzigarri suertatu zaizelakoan, mila esker danoi. Eta horrela bizitzera, sortuz ta sortuz gure aukera, zirenik hartu gabe. Eskerrik asko, Mari Gomez jauna. Hitza ematen diot Euskal Herriko Unibertsitateko errektore Andreari. Eskerrik asko, lehendakari jauna. Eusko Legebiltzarreko presidentea, Bizkaiko aldun nagusia, Leioako alkatea, Bizkaiko batzar nagusiko presidentea, Espainiako gobernuko delegatua, bigarren lehendakari ordea, Arartekoa, unibertsitateak eta berrikuntzako sailburua, Euskal Herriko Unibertsitateko errektore ohiak, Deusto Unibertsitateko errektorea, Mondragon Unibertsitateko errektorea, beste unibertsitateetako ordezkariak, idazkari nagusia, errektore ordeak, lagunok, jaun Andreok, egunon. Gaur hasiera ematen diogu Euskal Herriko Unibertsitateko 45. ikasturteari. Unibertsitateko kide guztiokin batera egiten dugu, baita Euskal gizartearekin eta bere ordezkariekin batera ere. Eta harro egiten dugu unibertsitate publikoa garelako, gure historia akademikoaren memoria gordetzen duena, Oñatiko unibertsitatetik hasita eta 1936ko Euskal Unibertsitateraino. Tradizio unibertsitario luze baten ordezkariak gara. Ekarpen erabakigarriak egin baituzko gure gizarteari eta bereziki bere ikasgeletatik pasatu diren pertsonei. Ikaslei bezala, unibertsitateari ere jarri ahal diogu azterketa. Eta gure batez besteko kalifikazioa oso ona da. Bikain bat edo beste ere atera dugu. Jakina, badugu aurretik zereginik, hasten eta hobetzen jarraitzeko aukera asko ditugu. Eta badaude konpondu beharreko arazo batzuk, edo pilo bat. Baina, nota onak dituzten espedienteekin gertatzen den bezala, ohorezko matrikulara heldu ez izana, ez da oztopo izan behar ondo egindakoak ospatzeko eta gure burua zoriontzeko. Así que quiero comenzar invitándoles a celebrar los logros de tantos años a nuestras espaldas. A veces nos empeñamos en infravalorar lo conseguido, destacando lo que falta por encima de lo logrado. Y como este análisis es completamente compatible con la crítica y con la ambición de mejora, quiero compartir con ustedes argumentos para esa reflexión. Son muchos los logros. Hoy hemos podido conocer algunos correspondientes al pasado curso en la difícil pero excelente síntesis que nos ha ofrecido el secretario general. Damos cuenta de los logros en forma de datos, números, indicadores que cuantifican resultados de esfuerzos colectivos e individuales, convenios, acuerdos, planes, apoyo, colaboración, alianzas. Lorpen noiek guztiak izenak dira. Termino gramatikaletan esanda. Aurretik egindako lan handi erabilgarri eta beharrezkoaren emaitza dira, eta
lehenagoko lanok ezinbestekoak dira etekin handienak lortzeko proiektuetan, argitalpeletan, eskari eta eskaintza akademikoan, kontratuetan, unibertsitate, enpresa, gizarte gelak sortzeko, katedrak sortzeko, azpiegitura berriak egiteko eta lanpostu gehiago eta hobeak sortzeko. Proiektu bakoitzak, datu bakoitzak, beste izen kate luze bat dakar atzetik. Eta beste horiek gabe ezinezkoak izango ziren aipatu ditugun lorpenak. Izen kolektibo asko dira, fakultate bakoitzean, eskola edo ikergune bakoitzean, adibidez, Plentziako itsas estazioa, gaurkoan ikasturte hasierako itzaldia eskaini diguna Jona Mari Gomez zuzendariaren eta Tiffany Brodó ikertzailearen bitartez. Momentu hau aprobetxatu nahi dut, nire eskerrik beroenak biei emateko gaur mintzaldiagatik. Izen asko dira institutuenak, sailenak, batzordeenak, sindikatuenak, ikasle elkarteenak, aliantzenak, erakunde lankideenak. Eta izen berezirik ere badugu, jakina, lanpostu bakoitzean dagoen pertsona bakoitzarena eta ikasle bakoitzarena. Eta ez ditut ahaztu nahi unibertsitateko kide izanez arren sostengua ematen diguzuen pertsonak. Euskal Herriko Unibertsitateari etengabe konfiantza erakusten diozuenok. Y quiero visibilizar a todas esas personas con el recuerdo de Magdalena Barrenechea, una mujer que ha dado el nombre al aula Universidad Sociedad que hemos creado para canalizar donaciones. Magdalena nos dejó el pasado 22 de julio con 93 años. Donó un importante patrimonio que quiso destinar a la investigación de enfermedades neurodegenerativas. Magdalena tenía claro que la investigación es esencial para mejorar nuestra salud y confió en la universidad pública para maximizar el impacto de esa inversión. Hablo de nombres que representan una universidad de vanguardia en la que trabajamos también para que nadie se quede rezagado, porque la igualdad, la responsabilidad social, la inclusión, el respeto a la diversidad son también sustantivos que nos definen. Nombres que dibujan el cuadro de la Universidad del País Vasco en 2024, que representa una foto en un momento concreto, pero la universidad, si me permiten el símil marino, es un barco que ya está en alta mar y que no se puede quedar al pairo. Tiene que navegar hasta el próximo puerto y hacerlo con buen rumbo. Y para ello hay que actuar. Y si los logros están llenos de nombres, las acciones están acompañadas de verbos. Unibertsitateak plan asko ditu abiari. Eztabaidatutako eta adostutako plan estrategiko baten fruitu. Berdintasun plana, euskara plana, inklusio plana, ikerketa eta transferentzia plana, nazioartekotze plana, gradu ondoko eta etengabeko prestakuntzako plana, ikasleen partaidetza plana, badakigu zer gura dugun beraz, argi dauzkagu helburuak. Hemen bi aditz oso garrantzitsu agertzen dira, garatu, bete. Urrunera begiratzea ere badagokigu, asmo handiez, ideiez, jakintzaz. Más verbos, avanzar, crecer, porque queremos dar un salto cualitativo. Sabemos cómo hacerlo y podemos hacerlo. Pero para eso también debemos ser conscientes de lo que nos falta. Y las luces de los logros no eliminan las sombras de las carencias. Diría que como en un cuadro de Caravaggio, las zonas de sombra iluminan e incluso a veces ayudan a ver con más intensidad las luces conseguidas. Así, la mejora de nuestra clasificación en el ranking de Shanghái resulta más meritoria si la evaluamos en un entorno cambiante y aún más si analizamos en términos relativos a los recursos disponibles. Lo cierto es que, teniendo en cuenta ese entorno, será difícil crecer o incluso mantener nuestra posición en investigación sin una plantilla reforzada para realizar la gestión, sin una mejora de nuestros procesos, sin nuevas herramientas digitales, sin nuevas infraestructuras para gestionar la burocracia existente.
Esta es una gran sombra en este cuadro universitario. Erakundearen barruan lanean jarraituko du hobetzen segitzeko, eta ahalegin guztiak egingo ditugu horren alde. Kudeaketa indartu egin beharra dago, eta berriz eskatu nahi dut malgutasuna arauetan. Batez ere unibertsitate publikoei eragiten dieten arauetan. Burokrazia gure eragozpen nagusietako bat da. Malgutasunik ezean gure aleginak alferrikakoak izango dira, baino ontzi bat koilara batez ustea bezala iturria irekita dagoenean. Arauak malgutzea eta zerbitzuak indartzea. Horra hor, ezinbesteko bi aditz, malgutu, indartu. Sendotu baita ere. Asko sendotu dugu gure langile taldea. Horren isla dira teknikariantzat eta administrazio eta zerbitzuetako langileentzat ateratako lan eskaintzak. Prozesu horiek aurten burutzen direnean, behin-behineko lanpostuak ez dira helduko 100%. Bestalde, 4 urtean irakasle laguntzaile doktoreen ia 1000 plaza atera ditugu. 2 urte aurreratu da irakasleen egonkortzea eta batez ere langile gazteenen artean soldatak hobetu dira. Argi hoiekin batera, itzal batzuk ere egon dira. Adibidez, unibertsitate sistemaren lege berriak akats bat dauka gure ustez. Irakasleen ordezkapenerako ezartzen dituen arauetan, akats hori baina zuzendu egin daiteke. Rectificar. Otro verbo que debemos tener en cuenta y que nos gustaría que se aplicase también con mayor frecuencia en política. Pero también existen señales esperanzadoras. Así, la nueva ley de universidades, LOSU, promete más financiación a las universidades públicas con horizonte en 2030. Y aquí contamos con un nuevo departamento en el Gobierno vasco centrado específicamente en universidades, ciencia e innovación. Elementos importantes, fundamentales en un buen momento para más verbos, como ilusionar, impulsar, proyectar. Zorabiatzeko moduko aldaketak bizitzen ari gara. Horrek dinamikotasun handiz jokatzea eskatzen digu arlo guztietan. Egokitu behar dugu bizitza osoko prestakuntza. Erakargarriagoak izan behar gara nazioartean. Harreman sarea estutu behar dugu gure lurraldean. Eta transferentzia, komunikazioa eta kultura sustatu behar ditugu. Egokitu, sustatu. Beste bi aditz. Asmoa dugu Bilbon jakintzaren eta transferentziaren ardatz bat ezartzeko. Ibaia zeharkatuta, zorrozaurre barruan dela. Komunikazioak ere hobetu nahi ditugu. Eta ez dugu baztertzen metroa, inoiz Leioa Erondio eremura heltzearen ideia. Espazio berritu hau hiri ingurunearekin hobeto lortzeko ametsa dugu. Erakargarria izan dadin gizarte osoarentzat giro akademiko eta aldi berean ludikoan. Osasuna giltzarrizko hitza da gure gizartean eta 3 kampusetako azpiegiturak berritzeko ere bai. Medikuntza eta erizaintza fakultatearen eraikin berria hasita dagoeneko, eta orain Donostiarekin eta Gasteizekin jarraitu behar dugu. Kampus modernoak behar ditugu. Gure premiak asetzeko moduko eraikin jasangarriekin. Eraiki, berritu. Trabajamos para tener también más residencias para estudiantes, nuevas instalaciones, zonas multiusos, edificios mejor adaptados a las nuevas necesidades, campus atractivos, llenos de vida, campus internacionales, en lo que se compartan actividades extraacadémicas organizadas por el propio estudiantado, que impulsen también nuestra lengua y nuestra cultura, campus que visibilicen mejor nuestros centros de formación y también de investigación y transferencia. Desarrollar, proyectar, construir. Para todo esto necesitamos también comunicar, escuchar, debatir, acordar, ceder y, cómo no, conseguir.
aunque no siempre queremos crecer y construir. También queremos disminuir brechas de desigualdad y destruir barreras y techos de cristal. He hablado de sustantivos, de verbos, de sustantivos que describen lo realizado, de verbos asociados al porvenir, pero ambos se quedarían cortos si no estuvieran acompañados de adjetivos. Cómo somos y cómo llevamos a cabo nuestras acciones nos define. Son los valores de nuestra universidad, de una universidad pública, euskaldun, autónoma, inclusiva, multidisciplinar, apartidista, abierta. Gainera, gure unibertsitatea berdintzalea da, askea, zintzoa, begirunetsua, jasangarria eta giza eskubidekin konprometitua. Hoiek dira bete kode etikoan berretsi dituen izenondoak. Izenondo hauek oso zentzua berezia hartzen dute garaia saldu hauetan. 21. mende betean gaudela. Ikusten ari gara, adibide tristen bidez, giza eskubideak galdu egin daitezkeela, demokrazia eta askatasun hitzak bilakatu desitxuratu egin daitezkeela, ez ezagutzeko moduan. Hace unos pocos días añadimos a nuestro paseo de la poesía, Poesiaren Bidea, que recorre de versos esta área del campus de Vizcaya, una nueva placa. En ella lucen unos versos de la poeta palestina Fadwa Tuqan. Libertad, mi libertad, deja que las palabras sean una chispa que se extienda cubriendo cada centímetro de mi tierra nativa. Ojalá sus versos sigan resonando muy lejos de aquí, en una tierra torturada por la guerra, pero me permito también parafrasear esas palabras y aplicarlas a nuestra comunidad. Que la libertad sea también la chispa que se extienda por toda nuestra universidad, que nos acompañe siempre en el camino de una universidad que ha hecho y seguirá haciendo mucho por nosotras y nosotros. Bide horretatik jarraituko dugu, eta beraz, eskerrik asko zuen lanagatik, zuen babesagatik, zuen arretagatik, eta mesedez ez ahaztu, eman eta zabaltzazue. Mila esker. Eta orain, lehendakari, zurea da hitza. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eusko Legebiltzarreko presidentea, Bizkaiko Aldun Nagusia, sailburuok, herri agintari eta ordezkariok, Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea, Euskal Unibertsitateetako errektore eta ordezkariok, irakasle eta ikasleok, jaun-andreok, egun on guztioi. Hasteko zorionak Briande eta Mari Gomez ikerlariei emandako hitzaldiagatik. Zaila da, herri bati prestigioa ematen dioten elementuak zerrenda bakarrean islatzea. Batzuentzat, batzuk izango dira. Besteentzat, beste batzuk. Eztabaida antzua izango litzateke, amaigabea. Baina bada elementu bat, prestigioaren zerrenda horietan guztietan etengabe agertuko litzatekeena. Herri horren unibertsitate sistema, hain zuzen ere. Baina zer da prestigioa? Zer da izen ona? 11 definizio egon daitezke, baina laburbilduz esan genezake prestigioa norbaiti edo zerbaiti bere merezimenduaren ondorioz estimua izatea dela. Hau da, aurrekoaren aitortza jasotzea. Herrialde aurreratuenek, gure erreferentzia izan daitezkeen herrialdeek, unibertsitate eta zientzia sistema aurreratuenak dituzte. Aski da, urtero argitaratzen diren rankinak ikustea. Estatu Batuak, Britainia Handia, Frantzia, Kanada, Japonia, Suitza. Eta zergaitik errepikatzen dute urtez urte zerrenda horietan? Ezagutzan sinisten dutelako. Ezagutzan inbertitzen dutelako. Ezagutza aurreratua erdigunean jartzen dutelako.
Ez dute zer berririk esaten munduko herrialde eta eskualde aurreratuenek abanguardiako erakunde zientifiko eta akademikoak dituztela esaten dudanean. Ondo dakizue zuek hori. Eta gauza bat argi dugu. Europaren abanguardian egongo bagara, erabakitasunez heldu beharko diogu anbizia handiko politika zientifiko eta unibertsitateoari. Horretan, ari gara. Euskadi bere tamainean munduko erreferenteen artean kokatu nahi dugu. Baldintza honenak izan ditzakegun arloetan eta gure herrirako estrategikoak diren eremuetan, gure tamainan. Baditugu aukerak horretarako, baita baliabideak ere, zalantzarik gabe, hemen zaudeten guztiok, arrakastaren giltza zarete, noski, administrazio publiko konprometitu baten erabateko konplizidade eta laguntzarekin. Todas y todos convendremos que el conocimiento nos hace más libres. Nos aporta herramientas para ser más objetivos e independientes. Sabemos que la creación de conocimiento avanzado es un componente fundamental de la actividad universitaria. Y en ese arte del crear, el profesorado universitario, así como el investigador, son un agente indispensable, un agente que cumple una doble función: crear y transmitir, adquirir y dar conocimiento. Uno no se entiende sin lo otro, o dicho de otro modo, uno no podría existir sin el otro. Aquel que investiga y comprende para luego enseñar, le mueve la curiosidad y la duda permanente. Le inspira su propio espíritu crítico, y esto es simplemente extraordinario. Lo es por su sencillez y lo es también por su fuerza, porque todo parte de una premisa básica: la aceptación de las debilidades y fortalezas de una o de uno mismo. Creo que esta idea es también trasladable al conjunto de la sociedad. En estos tiempos de cambios e incertidumbre, de auge de populismos, de posverdad, demagogia o corrientes autoritarias, el conocimiento juega un papel clave para acercarse a la verdad. Al igual que el avance científico exige la formulación de preguntas adecuadas, el progreso de un país depende de la capacidad colectiva para hacerse las preguntas correctas en cada momento histórico. Por eso debemos acertar en la formulación de las preguntas adecuadas que el momento exige en Euskadi. Y el momento exige construir la nueva Euskadi del bienestar. Y para ello, como lehendakari del nuevo gobierno, y siendo plenamente conscientes del papel crucial que cumple la ciencia y la universidad, hemos creado el nuevo Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación, con una persona de contrastada valía y prestigio al frente que nos ayudará a cumplir todos nuestros objetivos. Pero el conocimiento avanzado no se crea solo. Y es ahí donde entráis todas y todos vosotros. La sociedad vasca os necesita, siempre os ha necesitado. Os necesita para poder trasladar todo ese conocimiento a estudiantes que se convertirán en un nuevo eslabón de una misma cadena. Os necesita para poder impregnar y mejorar nuestro sistema de salud, nuestro sistema educativo, nuestro sistema cultural o el tejido empresarial. En definitiva, os necesitamos para mejorar nuestra calidad de vida en todos los sentidos. Considero que la mejor política universitaria reside en crear las máximas y mejores oportunidades posibles. Oportunidades para las y los profesores, investigadores y, sobre todo, estudiantes. Lo dije en la apertura del curso escolar y lo repito hoy delante de la comunidad universitaria. Debemos pensar muy bien qué queremos dar a nuestros jóvenes, porque será lo que ellas y ellos nos darán en el futuro. Quienes os dedicáis a la ciencia o estáis en la universidad, debéis trabajar con total libertad. Libertad para ensayar e intentarlo. Y libertad para errar. Es así como avanza la ciencia y es así como avanzará nuestra sociedad. No tengáis miedo en avanzar hacia la frontera del conocimiento y en alcanzar la excelencia con la ambición de estar entre las y los mejores, pues contaréis siempre con el respaldo del Gobierno vasco. Es nuestra obligación crear las condiciones necesarias para que vuestro trabajo dé los mejores frutos, desde la humildad de nuestro pequeño tamaño, pero con la máxima autoexigencia, convicción y pasión. Son las recetas en las que creemos. Los mejores sistemas universitarios y centros de investigación son instituciones también enraizadas en la sociedad a la que pertenecen. Sencillamente, no pueden ser copiados o exportados. Debemos construir cada día el nuestro. Creo que sería un excelente indicativo de una buena política universitaria. Una buena política para crear el conocimiento avanzado que requiere la sociedad vasca. Ezagutza handitzeak herri baten prestigio handitzea dakar, eta hori da
gure unibertsitate sistemak ahalbidetu behar diguna. Garai honetan, Europan eta munduan jokoan dagoenarekin, ezagutzan eta ikerketan gaur inbertitzen duguna, datozen belaunaldien oparoetasunean inbertitzea izango da. Egin dezagun posible. Jakin badakit Euskal Herriko Unibertsitatea eta berau osatzen duzuen irakasle, ikertzaile, langile eta ikasleak, bidelagun eta iparrorratz izango zaituztegula, lidergoa beste behin ere erakutsiz. Ilusioa dugu, baliabideak badauzkagu, eta exigentzia maila erabatekoa izango da, ez izan zalantzarik. Mezu hau bera helarazi behar diogu gizarteari. Pertsona guztiak gure aldamenean behar ditugulako. Horregaitik ere, hartzen dut horren bestegok garrantzia komunikazio zientifikoak, divulgazioak, herri baten kultura zientifikoa egunero elikatu behar dugulako. Egin dezagun, gizartea, pertsona bakoitza, gure bidelagun. Ekarri dezagun gure aldamenera, egin dezagun mundu guztia ezagutzaren partaide. Eman eta zabal dezagun, ongizatean eta demokrazian egunero azteko. Hortik etorriko bai da gure askatasuna. Helburu hauek guztiak betetzeko asmoarekin, hasiera ematen diot, 2024-2025 Euskal Herriko Unibertsitateko ikasturte berriari. Eskerrik asko eta egun ona izan.
gonna sing when the Spirit says sing. I'm gonna sing when the Spirit says sing. I'm gonna sing when the Spirit says sing. I'll obey the Spirit of the Lord. I'm gonna sing when the Spirit says sing. I'm gonna sing when the Spirit says sing. I'm gonna sing when the Spirit says sing. I'll obey the Spirit of the Lord. I'm gonna pray. I'm gonna pray. I'm gonna pray when the Spirit says talk. I'm gonna pray when the Spirit says speak, my Lord. I'm gonna pray when the Spirit says talk. And obey the Spirit of the Lord. I'm gonna shout, shout, shout. When the Spirit says shout, shout, shout. When the Spirit says shout, shout, shout.